Cuile uiscin an túsanach an na méan Gnéidin agus díos bhógá lua catarhealaiste an ardúlar mar fást gan na níos. Bunne a hiaché do Canada. Kwe kakina, Anja Jibimadzien, nin Emily in Dishnakaz. Hallo, is me Emily. Agus an lislúg na Anishinaabe a hami. Le spectacle, on essaie quand même d'apporter quelque Ha sin je fiachan er rwyd yn solasach o hor siachat sy'n dasbynnig. Is sin je fiachan li stad chrwchig far a vil chwle dynja colag. Gydje ha cielachig a fi geistiach colag. A geistiach ri ar nanal. Agus Camar ysrwyn cwrym y gael ys na nysge, mar chwchwmyn. Se picant y gwrni a has yn dasbynnig sio gynnu. performative. Cuteach ar an ardúlar cónlaria ha tí a Colombia an in America jazz. Ha an tí iseachcha a bhí a gopar cóla an taispenig seo fa dábhlíon na hiag ach sé seo hiadúir a hat ar an ardúla san rin Yorpa. Puangitu kunamanda no kashutikani wairanina hakanami hoy mutumbakoi kankunatan no kanchipa pueblo yaktapi inga. Hallo, is mishe Wairanina, agus bunyi mishe do luag na ninga. El agua hoy está contaminada. El agua hoy prácticamente se está yendo a los grandes cántaros donde sacan el petróleo. In Jew handiske trueltje. Handiske het al gan hinnet an tjúskalach fer a velat dorst as an nolle no an noor. Hat kus cyanide down. Ha sinne fakal agus nach uske klan a han tuig. In diske ha sinne kool. Fer a vilsin karnie agus fer a vilsin gieskach. Bebemos, nos bañamos, pescamos. Par chez nous, c'est beaucoup de l'extraction forestière, en fait. Akinje ha mór an chailtirach gawn. A ha mór an veinirach cwtioch ar y fiawn. Meinirach copper agus uranium. Ha skemmich an hydro cwtioch gan dwcal a ha curas ga araniach natare. Ha fwy ar fi imme iltje. Donc, les impacts sont vraiment multiples. Ha an taispenig seo cuteach a chur an céal mar a ha na fóimen a chur asca nátar agus dobach gan dunne a ha díirach mar fástga. Agus uaranan haniad na fóimen a bhain a han an conartgaif. Nuestros líderes que hemos venido defendiendo el agua. Na kennerstenakken a ha de vi gian nuske agus dúich, na peochen agus na fludichen. Ha het bakkerst het kutsch agus ha kutjele gamarag. Wat da vragen dakamse a cha varag. Var ro inlach gachke agus bishin kan dukat a chrutchen kan rood het crew a gutch voor u vragen. Ach, ga ro crew eke. Montarle en que lo mataron fue porque le iban a robar un ganado cuando él no tenía ganado. An an dávílis fichid sa ga, cha cha bhór dá hiad a loch Jean cárichin chinne duna a bharag an na Colombia, fasgur an darna leg an an éire fa cha a chlárig an dögal goléir. Ha an taispenig seo rí eichgin haast a nach agus an eich ag féis Gnéidin von an enam Nigamon Tunai. Andreas Wolf, BBC Alla, Gnéidin.